Smo na poti na Formula Driver Cup v Ogulinu, to je tretja etapa letošnjega Formula Driver Cupa. Ura je skoraj 5:30 zjutraj in smo na meji, kjer je gužva. Ti turisti, ne? Grozen. Kak je lahko gužva ob fucking 5:30 zjutraj? Sploh kjerkoli na svetu. To je ta life, ne? Ko si čez 30, pa se prioritete spreminjajo, pa se po avtocesti prehitevaš samo še s prikolicami, si naredil 5 frocov, pa lahko vozi samo še eno prostorca. Pa pakiraš za sabo, ne? Ne samo da imaš prikolico, pa eno prostorca, ne? Ampak spakiraš še drugo za na streho. Ekstra. Ful placa, za dosti gum za driftanje. Zdaj smo lih na hrvaški cestninski postaji, ne? In to je bila odlična prilika, da jih vprašamo, če može malo rabata. Če bi pa kdo od vas rad pomagal pri stroških cestnine in goriva, ne? Pa da samo spodaj PayPal, bam, na posnetek. Me zanima, če bo kdo kaj dal. Ajde, zdaj 5 lip je na tleh, gremo ven na kolena pod avto, en krog okoli, parkiraj. 5 lip, to ne moreš pustiti tukaj. Glej, ni šans, padlo v odtok. Fuck. Bravo. To. Dobro jutro. Parkirani smo tako, da je prikolica v neki varianta luknji, da je avto čim višje, pa v off-road modu. Tam je pa klančina, zato da avto ne šteka na prikolici pri raztovarjanju. To pa tudi pomaga pri temu, da lahko čist naloženega raztovorim. Tu spodaj je itak park prikolic, tako da jo bom pol potisnil nekam tak, da ne bo lih najbolj zaparkirana. Smo pod velikim klekom, tu se pa tudi začnejo boksi. Pozdravljeni. Dobrodošli v Ogulin, dobrodošli na Formula Driver, 5. izdanje i kako bliže, kako dalje. Klaudija je z mano, Kajla je pod kolesom, čakamo na štart. Porscheja do gor. Ne do gor, do naslednje šikane.
yellow flag, razdalje moram držati. Smo se pa zabavali, ne? Noro. Top. A si ga pa snel? Ja, vendar. A si že Lahko kliknil? pusti snemat, ker imamo dovolj. Okay. Yellow flag je v angleščini vedno caution. Ne glede na to, kaj se dogaja, to je vedno pazi. Da gremo mi da pol še naprej? Ja, mi dva gre dobro čelišče. Ne vem, kaj se je zgodilo. Ajde, drži se. To je za mene, ki sem 0 drugi run, za vse ostale je to prvi run. Pa neke rumene zastave smo imeli. Tako sem prej rekel, to je košen, ne? Ta jugo, moraš paziti, smo če na stromfleksih. Pa na sliksih, adijo, smrtonosno. Ta rumena je zjebala vse voznike, tako da so bile instant pritožbe, ko smo prišli na vrh. Pozabili so nam umakniti šikane, ampak ni panike, bomo malo počakali. Tu pa lahko vidimo livestream setup. Formula Driver ima livestreame. Shout out to New York City. I'm holding y'all down. From New York all across the world. Pazi, voiceover. Ta proga ni zelo drifterska, recimo v primerjavi z Buzecko, kjer se da ful enih vinkov podriftati. Zato me pa spominja na začetke mojega driftanja, ko pač še nisem znal dosti podriftati in sem se enostavno vozil do spotov, kjer sem lahko povezal ovinek ali dva, to podriftal in se spet peljal dalje do naslednjega spota. Dan pred dirko je bil dež, temperatura asfalta je nizka, in obraba gum je tudi temu primerno nizka, tako da enkrat za spremembo ni treba po vsakem ranu menjavati gum. S Klaudijo so pa tudi naredila spremembo na setupu avta, spredaj so zmanjšala camber, zato ker sem imel v bistvu konstantno težave s tem, da sem blokiral kolesa ob zaviranju, zaradi pač prevelike količine camberja, ki je mišljen za dober handling avtomobila v driftu, ne pa v zaviranju v ravni liniji do šikan. To je hiter ogled proge iz onboard perspektive, tako da dobite malo prostorski občutek, kako ta proga izgleda. Preden pridemo do cilja, bi se pa rad zahvalil tudi Bojanu Višniču, da lahko že drugo leto zapored tukaj vozim kot predvoznik in pa celi Formula Driver ekipi za organizacijo teh dogodkov, ker se mi zdi, da poleg dobrega vzdušja ti dogodki res pomagajo pri razvoju avtošporta v tej regiji in lahko rečem, da nam nekaj takega fali v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi verjetno kje drugje v Evropi. I hope you enjoyed. That was nice. This track is not very drifty, as you saw. But it's quite fun to drive this car here because the brake bias is way too far to the back. As you saw, we were braking and the rear wanted to step out all the time. And also rear alignment is not suitable for like grip racing. But it's fun nonetheless. No, it's good fun for sure. Evo, to je bil moj 4. run. Za vse tekmovalce je to prva tekmovalna vožnja. Jaz sem tukaj kot gost predvoznik, pa tudi peljal Rimakovega kontrolerja kvalitete. Pred mano je Porsche kot 0, jaz sem naslednja 0, tretja 0 je pa tale Jugo, mojster. 3-0.
Imamo špijuna koji nam kaže broj. I onda ti on ukuca tu broj koji dolazi auto. Dole su nam ćelije koje su spojene na ovo. I onda mu izbaci vrijeme i ja tu ponovim vrijeme i onda vrijeme izađe ovdje. Evo vidiš 18, sada on ukuca 18, ukucao ga je već prije i sad će doći broj 18. What happened to rebels to broke rules? Now all of a sudden it's cool to be cool. Everybody all lost in the groove. That's a size too big, don't get lost in them shoes. Walk around frontin' in a fly ass suit. You ain't buy that suit, that's a lie, that's you. Jumping out of planes with no parachute. You should've thought about the shit. Now poof. Life only gives you one chance to be right. So be up with the cool or down with the fight. I ain't trying to influence you at all. Evo pa me je igranje z nastavitvami avta ugriznilo rit. Močnejše zaviranje omogoča prilagojena optika, to pa pomeni, da avto še več teže prenese na sprednjo os. Brake bias daleč zadaj in drifterska optika, ki je mišljena za agresivne tranzitione v driftu, pa sta mojo napako pri oceni zavorne razdalje še poslabšale. Kljub nečastni napaki avto ni nič, crash je bil manjši, tako da vseh ostalih voznikov nismo zadržali za dosti časa. Pičimo naprej. Ain't never there. Is it all hopeless? Does anyone ever care? Who's gonna bring change when a rebel is so rare? It's sorta like trying to find a pebble in the desert and the ending is near. You ain't got a second to spare. It seems someone out there is testing your fears, so you say fuck it. It's time to throw the rebel in gear. So you walk around bopping at it the whole road, and every planet around you, people just don't know the situation at home. Your boss won't throw you a bone. On top of that, you gotta pay for your loans. You try to stay calm, but you're all in the zone. The rebel inside you won't leave it alone. It's like you found a key to the door, but it's time for your heart to explore. Rebel. I could feel it building up. Something's changing in my blood. Waiting for the takeover. The birth of a rebel. I could feel it building up. Something's changing in my blood. Waiting for the takeover. The birth of a rebel. Can't stop me. Can't touch me, the birth of a rebel. Can't stop me, can't touch me, the birth of a rebel. Can't stop me, can't touch me, the birth of a rebel. Can't stop me, can't touch me, the birth of a rebel. If it don't kill you, it make you diesel. And if it ain't good, then it make you evil. Don't act like a mobster, that act is see-through. They'll dump you in the water, turn you into seafood. Be a real rebel so you give birth. The rebels the type to make the earth tremble and raise the alert level. Sick of these Hollywood bird mental actors. I'ma saran wrap him like it was a new fashion. Oh my God, he's at it again. And he's the real deal, he ain't gotta pretend. Damn right, I'm determined to win. I took my pride out the game and put my attitude in. While they acting all tough, but look how they be ducking. There's more holes in their games than in English muffins. Hold on, I think I'm on to something. Until then, y'all can all keep frontin'. It's the rebel. I could feel it building up. Something's changing in my blood. Waiting for the takeover. The birth of a rebel. I could feel it building up. Something's changing in my blood. Waiting for the takeover. Ne, je že zasedeno. Ja, šikane smo podrli, ostalo pa ni nič, ne. Ja. Evo, to je pa to z moje strani, kar se tiče Formula Driver Cupa v Ogulinu za letošnje leto. To soboto 10. septembra se vidimo na Hill Climbu Hrušica poleg Jesenic.
Z vami sem bil Erik, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Če kdo pogreša eno veliko bučko, se jo lahko pride iskat na Petrol na Vič.